一次给你1000块钱。啊？1000块钱是什么？ 1000块钱好像是给你21岁给你包红包啊，1000块钱。你有给我没？你给我啊？怎么没有给你啊？说嗨。什么？不懂是不是有撞到人呢？ The vehicle ahead has started. 那个前面车突然插进来啦。 Я упал с тела последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз выходил, тебя не потерять. Но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше... Gua mau masuk kau, gua mau langgar kau punya hal lah sial. Lu siapa mau halang gua sekarang? Diorang punya pasal lah, gua sudah banyak rugi tau. Lu tahu tak? Kenapa sekarang? Gua mau lu kerja sama gua. Kalau lu mau hidup lama lah. Aku tak takut mati. Back.